Reka twongere tubahe ikaze mwebwe muba mukomeje kugenda mudukurikira neza cyane aha ngaha kuri Kigali Broadcast. Niba ari ubwa mbere tugezeho ukaba utarakanda subscribe, byaba byiza uramutse ukanda subscribe kubera ko aha ngaha niho honyine uzajya ukura amakuru yizewe neza cyane ijana ku ijana. Noneho rero reka tubanze turebere hamwe iyi nkuru ikomeje kugenda ica igikuba hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru igezweho y'umuherwe ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba aza mu bakire 10 ba mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibikorwa afite hirya no hino mu gihugu, business akaba afite business menshi akomeye mu by'ukuri. Uyu mugabo Sina Gerard, amakuru rero akomeje kugenda tugeraho akaba ari amakuru avuga yuko uyu mugabo yamaze kuba yatabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda ifatanyije n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Amakuru rero akomeza kugenda tugeraho akaba ari amakuru mu by'ukuri, akaba ari amakuru ababaje cyane, ni amakuru ababaje cyane, ariko natwe turabanza tubisegureho. Mu by'ukuri nubwo ababaje ntabwo twigeze twemera yuko tuba twayatangaza bitewe n'ukuntu ababaje, ariko murabizi yuko ariko kazi twiyemeje, niyo mpamvu rero tuba tugomba kuyabahereza yose uko yakabaye, ubundi akaba ari mwebwe muba mwakihitiramo. Abantu benshi bakimara kumva ngo uyu mugabo ngo yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, batangiye kwibaza se uyu mukire ni iki azize mu by'ukuri gituma atabwa muri yombi. Benshi rero batangiye kugenda bavuga bati se yaba ataratanze imisoro, yaba hari imisoro atatanze. Abandi bakomeza kugenda bibaza se mu by'ukuri yaba yaratanze sheki itazigamiye. Mu by'ukuri ni ibintu byinshi bakomeje kugenda bibaza. Natwe rero tukimara kumva iyi nkuru yuko uyu mugabo Sina Gerard yatawe muri yombi, twahise tugira amatsiko kugira ngo tumenye mu by'ukuri ese koko ni iki cyihishe inyuma yitabwa muri yombi ry'uyu mugabo Sina Gerard. Na cyane cyane yuko abantu benshi bari gukomeza baduhamagara batubaza ese nibyo se mwadukurikiranye mukamenya igitumye uyu mugabo atabwa muri yombi, ariko kugeza amagingo aya ngaya twamaze kuba twatahura impamvu nyamukuru yatumye Sina Gerard atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akaba akomeje gukurikiranwa n'uru rwego rugenza ibyaha mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo rero intandaro ya byose, ni ukuvuga ngo ngira ngo muribuka yuko mu minsi yashize mwabonye yuko yagejeje hano mu Rwanda imodoka ikomeye cyane, imodoka y'igikoko. Ntekereza ko ari nawe wa mbere, niba atari uwa mbere ari muri batatu ba mbere bazanye iriya modoka. Ni imodoka yakozwe n'uruganda rw'umuherwe wa mbere hano ku isi ariwe Elon Musk. Ni imodoka yo mu bwoko bwa Tesla. Ni imodoka rero yitwa Tesla Cybertruck. Iyi ngiyi rero akaba ari imodoka mu by'ukuri ifite tekinoloji ihambaye. Ntekereza ko ari imwe mu modoka zifite tekinoloji zihambaye hano mu Rwanda, yenda havuyeho iza perezida wa repubulika. Abo ushobora kwibaza uti none ko yazanye imodoka nziza, none ni gute ibaye intandaro yo kumufungisha? Reka mbigusobanurire n'ibyo ukeneye kumva, ndabizi. Ni ukuvuga ngo ubwo yagezaga iyi modoka mu gihugu cy'u Rwanda, hari imisoro yagombaga gutanga kuri gasutamo kugira ngo imodoka ibashe kuba yakinjira. Ni ukuvuga ngo rero ubwo umuntu wamufashije kuyinjiza kubera yuko aribwo yari akigera mu kazi, ntabwo yabashije kuba yamenya ibisabwa byose, ubwo imodoka iba yinjiye gutyo. Ubwo ni ukuvuga ngo rero byaje kugaragara yuko yagejejwe mu Rwanda, ariko mu by'ukuri mu bitabo by'imodoka zinjiye nta Cybertruck yigeze igaragara, nta Tesla Cybertruck yigeze igaragara mu bitabo mu mbabarire, ariko bikagaragara yuko iri mu gihugu. Hahise hakorwa iperereza rero. Muragira ngo murabizi yuko inzego z'u Rwanda ziba zikomeye, zirarenze mu bintu by'iperereza. Hahise hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo mu by'ukuri bamenye ukuntu iyo modoka yaba yarageze ku butaka bw'u Rwanda kandi itanditse yuko yigeze yinjira ndetse inishyure n'imisoro. Mu gukora iperereza rero nibwo baje gusanga harabayeho amakosa mu kuyinjiza mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero uwo muntu ukora kuri gasutamo wagombaga kuyandika yuko yayinjije, ntabwo yigeze ayandika, bityo imodoka rero iza kugaragara mu gihugu ariko mu bitabo itarimo.
Iryo ngiryo ni ikosa rya mbere. Irindi kosa rero uyu mugabo yaje kuba yazira, akaba yaje kuzira yuko yayitwaye mu mihanda y'i Kigali nta byangombwa byayo afite, donc nta carte jaune y'iyi modoka afite. Icyo ngicyo nacyo rero akaba ari kimwe mu bintu agomba kuba yaryozwa mu by'ukuri. Uyu mugabo Sina Gerard, abantu benshi rero bakomeje kugenda babazwa cyane n'iyi nkuru. Abantu benshi bakomeje kugenda bababara mu buryo bukomeye, aho bumvishe yuko uyu mugabo Sina Gerard yamaze gutabwa muri yombi, cyane cyane nk'abo afasha bo ku musozi wa Tare. Aha ngaha akaba ari muri nyine muri Nyirangarama mu karere ka Rulindo. Bakaba bakomeje kugenda babara cyane, abanyeshuri biga ku ishuri yubatse, dore ko hari ku musozi wa Tare yahubatse ishuri aho abana bose bigira ubuntu, nabo bakomeje kugenda bababara mu by'ukuri, aho uyu mugabo bivugwa yuko yaje kuba yatabwa muri yombi ari ibyo ngibyo mu by'ukuri ari kuzira. Tunashishikariza rero n'abantu bo kwirinda kuba batwara imodoka nta byangombwa bafite, haba perime haba amakarite jaune zose rero. Ibyo byose rero ni ibintu bibujijwe mu by'ukuri ndetse binahanwa n'amategeko y'u Rwanda. Ntabwo rero ari uyu mugabo wenyine Sina Gerard waje kuba yatabwa muri yombi, kubera ko n'uwo muntu ukora muri Gasutamo winjije iyi modoka nawe rero yamaze kuba yatabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, kugira ngo akomeze kugenda akurikiranwa n'inzego zibishinzwe aryozwe. Ibi ngibi yaje kuba yakora bigatuma uyu mukire agwa mu makosa kandi mu by'ukuri atari abizi. Iyi ngiyi iracyari Kigali Broadcast. Reka turibuze kongera tugaruke mu kanya no mu yandi makuru arabagizweho. Turibuze gukomeza tubakurikirane iby'iyi nkuru y'uyu muherwe Sina Gerard. Byose rero turibuze kubibagezaho mu makuru yacu ataha. Wowe rero icyo tugusaba ni ukugumana natwe aha ngaha kuri Kigali Broadcast, ubundi tukagenda tubanamo neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, kugira ngo ibintu byose muzajye mubasha kubibona neza cyane uko byakabaye. No gukanda subscribe, ugakanda like kuri video, ukibuka no gusiga utanze igitekerezo cyawe muri commentaire, ukibuka no gukanda share, ubundi tukabonana mu kanya.